Hmm. Hmm. Oke, yo what's up guys, welcome back to my channel, yaitu di channel Teguh Subakti. Oke guys, jadi di video kali ini ya, saya mau makan pesta jengkol guys, jengkol mentah ya, tanpa nasi ya. Dan di sini ada sambal dan juga asin bolocot guys. Yalah, tanpa banyak basa-basi ya, kita langsung aja makan. Sebelum makan kita berdoa dulu guys, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Nih guys, kita langsung aja makan. Cobain. Asinnya guys. Dagingnya guys. Coba sambal. Kenyang guys. Yang asinnya. Yang bocor guys. Wah.
Hmm. 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 Wah, gak kuat guys, terlalu banyak kah? A few moments later. Guys, minum dulu guys. Wah, pahang guys, kebanyakan makan jengkol muda ya. Pahang, gak kuat guys anjir. Oke lah guys ya, mungkin ya videonya cukup sampai di sini saja. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Oke, bye bye.